baruti botsadi ba me ta ke le lemoge ke re ke le dumedise mo leineng le le matala ga Kgosi Jesu. Ka go rialo go ra gore ke tabe ke thomphile malome Ernest Thobolo yo e leng gore nna a gogile botsadi bo e leng gore nno bo tsamaile go a go tsaya mmele wa ga mme go tswa Moshopa ke ikobile malome. Nna le re za shehela jwa Somnandela Jesu Somnandela Ramboyenda Somnandela Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Modimo a le segohatse. Modimo a le babalele. Modimo a le gomotse. Ai so re setse re buile gore the protocol has been observed. Ga ke bua motlogolo a ke o na bua yalo a re o le lemoga lotlhe. Ga se nako ya me ya gore ya no be ke simolla ke ranola gape ka gore nako ya rona e re shile yo hano ya ke Ernest Thobolo monna o mosadi mogolo o robetseng hayo la sebono ya gagwe yo a mo godisitse modimo a re se wa hatse ga ke tsietsega gobane ke amogetse Kristo Jesu ke ene mogomotsi wa me salang khomoditse me ibile ke letsa ditlogolo tsa me tsotlhe le bokgaitsadi a ke le bonkgonne ba itse ha bana le morena modimo wa bone modimo a re se go hatse ka ntle ke seka ka dia sebaka ke lo itsise gore ene a re maabane ra kopana re le ba ga motshoto le botsadi ka go harologana ba ga monyemana e bo maloma ra thulanya ditlhogo e leng gore thulaganyo ke gore ra go tsa mmele wa rona jang mene a re mosongo ka nako ya bone ra khobokana gape ba ne re tlhophilwe mme ra bitsa moengele wa tsela a maruri a raraba e re ka ke ne ke le baba ke ne ke na le ba e leng gore gore le nthetse ka ditsebe tsa semoya e re ka re ne re na le ba e leng gore ba bana ba kgethilweng e se ba biditsweng tota re biditswe rotlhe mo ntlong ya morena mme go bo go nna le ba kgethwa ba e leng gore ba tla re nosetsa ba mosong o gona ga kgethwa a le one a kopa tsela mo go rara mme a e re nela ra tsibogela gore re potapotilwe ke baengele go a go tsena ko Moshopa modimo a re se go hatse re emeletse ka fore tsenye ko Moshopa ka 8 o'clock ra nna ra dikologa ya re 11 o'clock ra bo re tsena ha moshareng ra dira thulaganyo ene le re rumile ra e wetsa me ra helela re emelela me re lopile mo go ene rara modimo wa rona me batsadi ba me ka go se go dia sebaka a re babalela go itlhela hano modimo o tla re segwatsa modimo a re segwatse rotlhe ka leina la morena Jesu amen. tanke tare le boge modimo o ileng go le baengile ba ileng gore ne ba babaletse botsadi go tsong ha le go boa ta re ise dikgalaletso go go ene ke be ke re ka go rialo ke be ke thompha malome to a itsile Dithobolo e le motsadi gore ya nong ene a gatele go pele ha ta go bega gore o bonyeng o thotsa bonyeng mo lapeng malome ke go thomphile
kagiso ya modimo check le boga modimo ba ga etso ba mo tshireleng ala jame wa etso ga kena khanye ntsi ba kaulengwe intiretse so se sente la talenna kagiso ya modimo tshaba tsa mohalo ke a le boga ba kaulengwe ka mo sepele o re sa le tutlo be gwa go sna sepe sena sa diragala mo tseleng me ba kaulengwe re tse hela ga di sire bone molato mongwe ope le rena le baeng ba ba gorogileng bontsi ba kaulengwe rena le bone le mapodisa go tletse ha alo jame motho wa ka ene ke mogolo we ngwana wa garra go mogolo ka se modimo ma go ntune thata ba kaulengwe gore ke bue ka gore ke le tsolame ke nna ke ba ga etso ngwana yo le mmonang ke le ntse me ga go ene ga e sala simula dira tiro ya Bethlehem ai ke na le ene ko tsiko ko nnyane ba ga etso ke le motseo ke diburu ka se modimo na ra simula ko maumba ga re na le ene ba kauleng nna ke sotlwa ke diburu halo le jame ba go tsana bonno jane ba ga etso re tla go re kera ka le ene na le mmati wa gago go toma bishop ka se modimo na ko na ke le tsa thobane ka se modimo ke na le bishop makhorota ka se modimo go itlhela ba gone go wela jaaka wetse ba kauleng ba ga etso ke batla le motsa sente ba Bethlehem ma mante le phutego e bontle le di bishop ba ga etso le mpoloke ka mona ka se modimo ga ise a tla lope gope mo teng ga kereke ba kauleng ga isa le ke nna le ene ba kauleng ke go tla re betla go kopana le dikereke tsa dingwe mo kang ka se modimo ga gona ho kile ka bona sela di mo go ena ka se modimo me ba ga etso kereke le amogetse ba kauleng ka mo sepele wa lona le nna ba ga etso ga ise tle re tlhole re bona sepe mo go lona nka ba ke sebe ga ba ga etso gore re bone se halo jame thank you batsadi Thank re lebogile malome ka go rialo tabe ke thomphile ra dikitsiso malls kaponyane gore ate go heta ka dikitsiso se nna kgakala le nna Bethlehem Dumela batsadi go leine la ga Jesu Kriste o bua yo ke re mo leseng kgaponyane batsadi ha ke na go nna motelele ka gore ke tale lona re tsamaya rothe go siame mme ne ke rata gore le ka moso re wetse go ntse yalo ka lebaka la gore re tsile sente re dirisana sente ha le ka lebella ha gare ga rona re na le badiredi ba puso bangwe ke ba ile gore ha o sa dire sente ba go tsaba ba go gongwe yaanong ba gaitso ha re batla gore ope a bewe go gongwe re batla gore dirisane sente o itlhela ra go digela tiro e tlhokomela dipuo tsa lona le mesepele ya lona a re itshware sente e ka re ke bua yana motho a tsela gore gongwe ke bua ke ikgata kana yang ke le ka go bankanya seemo go sampana go lena le nako bangwe ba rona ba kgona go ja dikgale rona kante o bua le rona ra recorda ra kwala yaanong a re dipuo tsa rona re itshware sente a re bue kagiso re bue ka modimo hela mo letsatsi la gompieno le ka moso ke heta ka yone ba gaitso ke tale lona ke le tlhalosetsa gore go diragaleng ga go diragaleng ke dikgaotse ga di dintsi mme ne ke re ke le itsise gore ke mo kgang ya gore ke lebogela gore e be le nnetse le dirisana le nna le sa nkgoge le sa nkise gope ke tetsela go togole ra ke re batsadi go na le metsinyana mme ha go na le metsinyana ke tle go le kopa ke a le kopa ka tswetswe ha se gore ke dirisiwa ke gore ke a le tlhaola kana yang ke ne ke re ke dirise ke bone se diragala
kana se ile gore re tle re bone re se twaetse se diragala mo dintshong go ntse yang re na le ba se gotsa molelo ke ne ke kopa gore bone go na le kwa ke rata gore ba nne le teng go gongwe ga morago hale ne ke kopa gore ba nne le teng ba kereke go loga ke go lebeletse sentana go siame ne ke batla gore ba nne le teng ba helwe teng bo go nna le kganye engwe gape ya gore re tsile hela ba bangwe ya ka ba le teng yana a re nne hela ha re le te ba gaetso me re hiwe hela se sengwe se ne ke re ke hete ka sone se ke batla go se lebala go na le bae ba ba tswa bo gaborone kae batho ba modimo ba le gore o ka se ka re o tsena ha lwape ha apa me ne ke kopa gore lona ba gaetso ba le gore le tswa mo kange le khona go tsena ha lwape di itirela te ga go thona gore o ka ikitsa dijo go itela tiro ya go hela o ntse re nyanela yo tswa kgakala nna ke mo lwapeng ke ne ke kopa yalo batsadi gore a ba kgakala ba je e se gore ra le thaola ke a le kopa ka tswetswe ga go a nna yalo tsamaisoela ke gone gore ano bone ba kgakala bao a ba je rona ba re mo lwapeng ke tsela gore o kgona go tsena ga lwape wa nwa teng ke yone kopo ene ke e kopa batsadi ka bokhutshwane ke le leboga thata mme ta ke digele ka kganyengwe ya gore ke tsela re bo mogole le bateng ha ke sentse te batata ba mpankantsa le botsadi bo le ha ke jwame ha ke sentse te batata ba mpankanyetsa ba gaetso le tani tshwarela dio tse dingwe o ka re ke le go di dira ha le sola ga mme mogolo mme a go a nna yalo ke letse ke papadise mo batho maabane ka gore ke ta ke bua ha ke bua kgaya te go nna le modumo ha ke tsore go dirwa ke wa itse le maabane le se ka re ke bua ka bona go nna le modumo mme tota ga ke bate go nna le modumo ba gaetso le tampolaisa batsadi le tampolaisa le se ke kopile maabane gore ke emetse ditlhopho tsa VDC mme go na le ba ke emele bone be ke kopa gore go tlhopiwe mme ha ke a dirisa le go kola gore le ntlhophe ke tsela gore ba bona ba le te ba ka ntshipela ke kopile hela gore a re tlhophe mme re tlhophe sente ke yone kgae ke ikopile ke be ke supa gore nna le nna ba gaetso la mpone ke eme ke bata tlhopho mme tlhopha ha ke bate gore le tlhophe nna le se la tlhopha semama mme ba gaetso maduo a lona a teng ke tswa go kgona ka merapelo ya lona amen modimo le tsogatseng ke tsaya gore lesobare o ta bankanya peso tiro go ra gore e boetse ko baruting jaanong ta ke ete ka pele ga ke neela baruti ka gore bona ke ba neela ba dira lenaneo la bone ba tebe ba tsaya tshegogatso kana ba tshwanetse gore ke ba neele ke be ke bua ka thulaganyo ya mo mosong ba tsamaisa tiro re na le ke robilwe dithobolo wa bobedi yo mongwe ke Noa Motsoge pono ya moswi e simologa ka nako ya botlhano mo mosong go ita ka nako ya borataro e le mo mosong batshwari tapelo ya montung e tshwarwa ke kereke ya ga o lady e ke ratanya BCCZ Bethlehem City of Christ batshwari ba ke se go tswa montung o re botse dithobolo sekgele raphuthi o lebogile thokwane modiri marosi Alfred Khapo motsumi matšheng go eme mang Khaponyane o rapetse mapatsane ta re ka sehela o se nne kgakala ha ke ne ke re o se nne kgakala ke ne ke ra sehela be ke re o se nne kgakala Bethlehem jaanong ka go rialo go ra gore anong ke di busetsa ko baruting gore anong ba buele lenaneo kgotsa moalo wa bone wa bosigo bonebo o se nne kgakala BCCZ
Amen. Amen bakauli. Amen. Me re le boge sebaka le motsotso bakauli. When you bua yo ke re kgoreletso. Amen. Ke moruti ka ha kereke bakauli. Hallelujah. Thulaganyo ya kereke ntse yana bakauli ngo yana. Tebelelo kana ka sekgwa mo go bidiwa go night vision. Ya o simologa ka 10 o'clock bakauli. Amen. Yalo kopo ke gore yo na le seaparo sa kereke bakaulengwe wa letlelesega la ha o se mo Bethlehem wa letlelesega gore wa apare bakauleng le ka mosoko phitlho bakaulengwe lo a kupwa gore la apare diaparo tsa kereke mo go bidiwang go tlojoini kana seaparo sa kereke se setona. Hallelujah. Amen. Gore ka tebelelo e tla wentse le nna le moruti rakala ka e le rona ba re tsamaisang. Amen. Me mo tsogatso ba ka lengwe ke tla bo ke tlhompile moruti ra ditsebe gore a tla re tsele tsegwaso. Siyabathandazela Nkosi yami. O baba mlilo lifakeli kube namayeni. Sizwe sivuthe o baba mlilo linaye Amen, 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 akagisweng ka modimo sa tlhang tsa masetiko te go go di tshwara go ra mo ra nna hore mme mo la itse ke mo kuta botse a re bue ka batho ba sa aparang sa go mola ke go go itse mo go le ke ba ka nseng le seng ke se tsia mo bekeng ha re nna la ke tla kono ke na le seemo sa ngwana o go ba tse go spateleng re re tsa tse di tsa sa aparo sa genere di stogela go nyala go ka ora ka kopa go tshwarela gore ke tlhala tengwe ya go o skwa re bona ke na ga bone ke le montshenyana wa re go mpitlile dithola nya ga tla tla dithola ke tsu o ke sware tabuki ga go mala to go re ya ka go rialo batsadi pele ga re tsa tshegwatso ba kaoleng
ga re ko ke kutlwe motho o mongwe a re le moga a swile a okelo le segela ke kile re kgante le moruteng wa batla go khoma telo ya mekwa ba ga itse mosadi mogolo ga tosi motse go tsena kereke St John's Apostolic Church ke bishop go ne mo mme ya go na le segela se se ntshokolotseng ke batla stanze le se sengwe ya sa 116 se se remong ha ditara para thuseng ka tisetso e tla re ka tsatsi la bofelo ke kgone go finyela motse wa dinyaka le la ka tsa go tseba mo di pulositse batsadi a di boe re tlherere raitsho kwa le godimo ina ga go ka sekisiwe go se jo ga go ka botle rata ga go ka godimo ga tshedi ja ka go le godimo le go pele se sa matsatsi mo le tsare la ka ja le ba di tsare se mo go mo se go ga mo tsare o le go le go shia o le go shia ga le tata le kana batsadi a re amogeleng tshegetso ka dipelo tse di ithekileng go editswe modimo ga Abrahama le Meshaka le Jakobo re gorogile modimo wa Israela mo kgotleng modimo wa Israela ga motshoto mo lelateng gore gaponyana modimo wa Israela o gorogile mmele wa motsadi wa rona modimo wa Israela nne sa le re tlhoko modimo wa Israela ba Bethlehem ke ba modimo wa Israela le bona gaponyana ba ga motshoto ba kopana go le letsatsi le modimo ke tse o di banetse modimo wa Israela Bethlehem ke modimo ga Abrahama bana batsadi ditsala ke ba putsa dikeledi modimo wa Israel na re ka tshabela ka ha se go gwana go editswe modimo ga Abrahama le Meshaka mo ha di ka rapela ntitsang ka tisetso e tla ka tsela bofelo go kgona go finyela motse wa dinyakalo se go tswa morantsho Kriste ka bala no mo tshepo e tla tswela bana ba thosela ditole ora gaponyana e se ka go tse go bua ga mona motho le ka nna kgosiso e la swa a bortogela botshelo jo sa fele amen ka diso inele Thank you, Botsadi. Jaanong ke kopa gore ba go kitcheneng ba ke tsa gore ba ithulagantse mme ke kopa ke ete ka sengwe ke se go na le pone ke e tona Botsadi pone e na le tiro ya yone tiro ya yone ke gore e tsaya tiragalo nngwe le nngwe e diragalang ha e tsenya mo maranyaneng gore yo ko lapeng se se diragalang ha a ba ntsa na le rona ako ke tsetse go gare jaanong go na le jaanong ba leng gore le tsena mo maranyaneng le tsenya mo maranyaneng ke kopa le ntirele jaana le ka searcha how to celebrating the life and the legacy of Mme Rabagule
na o thusitse Max Mogadingwane tanki ke ra gore le ka e searcha banana e home mo page le ka moso le bosigo e tabo thulaganyo e ntse e tsweletse ya go gasa mo maranyaneng celebrating the life and the legacy of Abagole Mogadingwane na o thusitse Max a note to men and women. Note to men and women. Gagese Bazari. Kikupa herezane. Bazari kikupa herezane. Kikupa gore bawe mbote se go tsa molelo. Kereke ka go harlo gana ga zo re tshwere kielo ye. Baruki bote bawe mbote ha o se re umuweng o sa zo mokange e kopa se ka tsela ka itega tante se zwele ka itega tante ka gore e tle go ha batho go ja me e kopa bawe ga bukokobetso a e buele mo tante bawe mbote e khone gore hele he go ja se ga le thaela ke le boga go bozari Bazari, hara go na le jase ene ya nyelela mo ke ga kolo ya